talofa o talal nei tai au le stofi le lona lua o me mai lau le tio polenisia. O le tausanga onga a toa lava le o manui ai le o atu le fase fulu. Whana wa onga mai savai ima upolu nei. Wa apa atu i ailpor kalame back to school la le company telefoni le Vodafone. O whana wa onga i epe on sauna o le sunga federal le Vodafone. O alo o matua e o atu le ono fitu masili atu whana wa onga. We are also proud to introduce our Back to School program, sponsoring a full year of school and exam fees for 40 students from families in hardship. And this is through collaboration with the Samoa Outreach Community Center in Malifa. So these are students that belong to families who probably have more than 4, 5 to 8 children and can only afford to take 1 or 2 of them to school. We're very proud also to have SAB donate school bags as well as stationery and vouchers for these students, both here in Upolu and in Savai'i. Ai ole koniseti o tangata pepese o tapena le Samoa Vibes concert lo olo lima o le Ratna Waino Punyalava a Mr. Cowboy Poetic Swiss 3 base 685 Nato Jofanga Meke and D2 Jave mo Ben Solomona mo faaftai company o lo langolongoina le fa moe. Thank you to Vodafone, Island Rock, Talmesina Island Resort, Janet's of Samoa, KL Security, Dog Audio, Joe's Gym, and many more who you will see more of here on our screen. And they ensure that Aradna's return to Samoa is not only a memorable one, but a monumental one. We hope that Samoa Vibes will grow to become a permanent fixture on the Samoa tourism's calendar of events, a celebration of our culture, our talent, and our capacity to create magic from within. So mark your calendars. 5th of July at the Tuangaimato Multipurpose Gym will be a night to remember. Inisio tala utwe fa awa wai una vea pele fionga saoli titi, ma eva pi themva ai, ma ofisa silam tanga luenga tupen Samoa, mo le si tolu tau sanga. Ile umane o lona tolu tau sanga mua mtwe fa amanuia atu yail kapeneta, e fa awa wai pele vea ai, ma ofisa silam tanga luenga tupe. O fa amawina ona sila fia ili ngā luenga, e tofia ai e avea ma CEO mtanga luenga tupe Samoa, a oia va aiel official for tupelangi ilona la ia pia moles tolu tau sanga sa ave ai foi oiam fo tu al fono fa tonu o le fale tupe o ati na e a si al ADP mol tolu tau sanga o ia umia fa ailonga fa aptoa ma universite e Filipaina ma au setalia ua fa au popo ne fo i leisi tamali i le lisi suita wa mole palo ta tele o loma ina ua momoli alo i ane a ile sui wha olioli le tu malo vai maunga numera lua. Ile a ingol wha tua le tua Samoa ua tasi. Le sunga tama le tātai Mang Jensen. Momoli a il wha malo mal wha aftai il stai i fono le sunga la ule mali e tua i le tofa, il malo il wha auto tanga o le pa i o le tu malo vai maunga numera lua. Ile fio ai o le fio ngal matua. Suaid asim patu. A fio mai ainga e tolu. A fio ai usoli. Maliwai o luana tai, maliwai le malu le nofo i tu ainga ya tu e fuata, maliu mai a tanga, masa tanga i mua taa uta, to o matangi, vai yala uta, vai puna, vai vase taima, vai vase uta. O mai tawina ele o misi lava se vai aso masui moliane, ile ofiso le fasi vai tele a wata penanga mol palo tele tau sangafau, a o te pena le pale mene mola na fono fa atulanga ina, e mata i tuaila na talo le tupe fa soa, ile tau sanga fa al tupe, lua o lua lima, lua o lua ono, ile vai so fau. Peitai, o le whamtalanga le tu lau le malo fa tau i tupe le tunu o angia mai ai. Ile mawhai ono suia tala fa tau tupe, o uma ona fa anganga mo le tongino ai tala fu o mai a pasia. Ile tala fa tau au tua tupe, se i vanga nai ua yaini swinga fa ale tu la fono. Ile whamtalanga lea fa lau i tele lea i fo in swinga ua whaia i tupe wa mai a ona pasia le tala fa tau le tupe, mo le tongio ai talafu, mo le tausanga fa al tupe, lua o lua fa, lua o lua lima, o lua whanga solo, fa pena fo i tausanga fa al tupe o tua nai, vanga nai le taimina fa atino ai malia ngai lalo le Debt Servicing Suspension Initiative. Ile vai taimi o le fa mai il COVID-19 na awai Samuel Nepal kalame fa mama avenga, ale G20 mo tunu uno no lea na mawhaiei ona wha ititia tupe tongio ai talafu
mo tausanga whaatupe lua o tasi, ma le lua tasi lua. E au fia no ngā tupe mai le EEC, IDA, o whaatupe al Exim Saina, ma le Chaika. O le sini au tu, o le neif soani na iam whaiei on tueftu na i tupe whaalu, a wale tali atu ia afianga o COVID-19. I le whaawawina i pēo le tongina o ai tālafu le uwha amau i foi. Le whaititia o le awha i ai tālafu le malo i tusanga umamai. I le whai ungol kua talona lua le tusanga wha al tupe lu olua whalu olua lima. Ia te sema lu olua wha. Whamawina i ai tālafu le malo i tusa. Ma le valu se lau ma le tasi tesi ma le iwa miliona tāla. Le ai au fia i le iwa tolu tesi ma le whaapsene o ai tālafu mai fafo. Ma le ono tesi ma le ono psene o ai tālafu i tono le tunu. O stasio ai inga po te pula atau tamau a inga ale malo ia le sili atu ma le 50% le fua wha atau ai tā lafu pe a wha atusa le tamau a inga. Ile wha ingo te se malu o lua whaan wha mawina i e tusa ma le lua tolu te se malu psene le fua wha atau le ai tā lafu pe a wha atusa i le tamau a inga. Ua whailomanino mai nei e la ofisa o whainga pālo te ilungo le lātou i tū lau. Ni si o whaasa onga e whaatatau lea i le tua inga se ma mau lea mi o tonu ua whaasa lau solo i lungo le interneti. Ua whasilingi ai le au nanga le ofisa komisina o whainga pālota. O nei whamatalanga se, ua ave ama tūlanga ua tuu mama ai nai le talitonunga e maro le atunu. O lo anga i atu e resitala mo le whainga pālota, lea e lo manei. O le papolenga le ofisa o lo iei le taimine. O le whaasa lawina lea o ni tua inga le moni ma le whaavaya. Ua tau au na le ai se talitonunga ale lau tele i le lato au nanga. Ma o nei fo i whamatalanga se, o le a whewaiwaya iei tangata pālota. Au tape nā tuai mo le whamoe le tausanga fau. O le tua nano le ofisa o whainga pālota. Ia siaki ma whaamaunia ma whaongana o whaamatalanga moni. Ma i le komisina o whainga pālota. Tau fia le whaasala lawina o whaamatalanga le whaavaya. Ai reporti mai i le ofisa nisi o i lato. O whaamaunia o lo lato whaia nei whaasala launga le tutongia. A whai foi. O lo iai ni whaafisili po ni whaasea foi. O lo tatala lava le ofisa au tu i mulino. E whaailo mai e ilau mata upu. Po ni sinava vai ngai fia malamana mai. Ma ia tātou ngalulu e whaatasi. E pui ale atoa o Samoa te mukalasi. Inisu tala. Tala nao nei tū la me lau li tio polinisia.